Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, video kali ni kita nak buat video guys. Kali ni okay, kita main Roblox. Okay, kita akan main Roblox guys. Okay, kita akan main Roblox. Kita main kita main KJ guys. KJ tak payah lah, tak payah lah. Okay. Kita akan main ni. Choose a friendly tower. Tak tahu lah. Throw is open ni tower. Okay guys, ini bukan ni. Okay, saya akan buat itu. Mula like and subscribe dulu dah. Okay guys, ini bukan ni. Okay, kita akan mula di sana. Okay, kita akan mula. Tak tahu. Are you friend? Yes. Mati. Okay. Oh, jatuh. Oh, jatuh kan. Kita akan main. Ya. Ah! Guys. Lagi. Aduh. Guys. Orang kata subscribe dulu kan. Ada part-part juga. Balik dulu balik. Biarkan aku balik. Okay guys, kali ni kita pergi ni. Okay. Dadah, bye. Bye guys. Bye. Bye, pergi dulu. Bye.